Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Amathi athanda ukubuyela kwasifuba ke laphana wengane zakwethu emva kokuthi uNgelovi yadedele laphana ilist yabaculi abakwi-top 6 kwikhuphuka nezakho ke laphana wengane zakwethu, njengoba wayethembisile ukuthi inyanga nenyanga uzodedela ke laphana wengane zakwethu. Adedele i-top 6 abaculi abasuke bahamba phambili ngamavoti ke laphana wengane zakwethu. Siyazi ukuthi lo mcimbi laphana wengane zakwethu kuyavotwa ke laphana wengane zakwethu ngamathikiti abhalwe amagama abaculi ke laphana wengane zakwethu. Sizokudedelela ke laphana ukuthi ubani number 1 ubani number 2. Laphana umuntu number 1 ke laphana wengane zakwethu igcokama elisha, bese kuthi number 2 kube ukhuzani, number 3 kube ugatsheni ke laphana wengane wethu. Phakathi kwaze ke inkunzi laphana number 4 ke laphana wengane zakwethu uduma kahle, number 5 amageza amahle, number 6 ke ezechalaha ke laphana wengane zakwethu. Wena ongakwenza lapho ke ekhaya mbukeli, ungathenga ithikithi lakho elibhale umculo wakho ke laphana wengane zakwethu omthandayo okhona kwi-competition. Ungazibeka ethubeni lokuthi umculo wakho ke ahambe nesizumbulu sika 100,000. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cela subscribe, cela nebell ukuze uzothola ama-notification njalo mas posta i-video entsha. Si-channel siyabonga.